Alright, seko senga skulabing seri kesila sa mga mahongo na kosnate zita. Batangan ng kwabo ti divene ku busy studio wala ku chinene makaka lewa. Kabe kaning seri yukubeni sura kahle na kurwera wasukura na motla. Ina ikume papila kungarona papeleria rakhetha ngbatsalela beni bayingana. Kabe ke ku papila rako Dr. Joe Shirman. Bahlanganise MT kube committee wako yona ayithabeni hasi hebulabula so kababulabula yini mina anistive tintambi inkwati banitisa eka Dr. Joe Shirman bayithole popularity bangatshama hasi babulabula hi rona va ti hlamusela na vafowethu hinkwavo eka muganga lefe makomadlela ka tsuma na mina dokotela ayi nitambitana kokwana thokoza ya semba xewtini vayingiseri loko ya amukela emoyeni sweswi a hi vulavuleni hi papila leri nga kuma ku n'wina mi ye mi ya hlanganisa emithini so ni nga ku mhaka leyi is long overdue ku ya hi mina ntiyiso ni vuye ni tshama hansi ni tshama ni hlanganisa ti-dots na ku langutisa xiyimo hi ndlela lexi nga hi swona kusuka le ndzhaku leyi ku fika namuntlha se it took a lot of courage for me ku ri ni tlakuka ni yima hi milenge ni ku no wo ni kongoma a xawela sweswo a swi sukela ka ku va na mina ni tshami na mfowethu rhangani hi langutisa mhaka leku kambe swilo leswi swa music loko hi swi langutisile nkama n'wani swa nandzika loko ku ri na ku twanana ma swi vona so hi te loko hi langutisa mhaka leyi hi vona ku no siku rin'wana xikwembu xi ta hi katekisa hi siku leri hi nga ta tikuma hi ri vona siku ro fana ra namuntlha i ntiyiso se papila leri mi vulavulaka hi rona ni ri vonile leri va ri vitana ku ri i press release papila leriya ri vulavula timhaka leti ti suka le ndzhaku leti a hi ti vulavula aka mithini se ni vuye ni suka na mina ni fika ni vulavula na lwa mfowethu a nga zangi a ku a ni lavi ku vulavula na wena mfowethu ma swi vona I know mfowethu ku na munhu inside of na loko ni ya ka yena ni ye ni swi tiva ku ku na munhu handle ka yena so ni kombela ku a hi hlanganiwa na mani hi vonisana swin'wana na swin'wana ngopfungopfu mhaka a yi sukela ka ku ni twa swi nga ni nyike kurhula hi ndlela leyi swilo swi nga hi xiswona hi nkarhi wo leha so i ntiyiso mhaka ya papila yi kona ni ri vonile leswi swi vulavulaka i ntiyiso swi nga kwalani ku ngo va na leswi ni nga vulavulaka ka swona loko ku swa boha kambe lexi hi nga ta xi vulavula laha hi ta va hi vulavula mhaka leyi fambelanaka na leswi swi nga eka papila leswi nga le ka papila yini a n'wi vulavula yini ende mi twanane yini na tshemba ku varhandzi va vunanga bya hina munhu ku vatsonga hi ku angarhela va swi tiva ku hi suka kwihi na vunanga lebyi mina na vafowethu ku nga Beni Mayengani president Beni Mayengani Beni Mayengani the president na Prince Rangani the producer laha hi suka kona va swi tiva na leswi hi nga swi endla hi leswi a swi va tsakisa swinene ene na swi tiva ku hi ndlela leyo swi fike swi va twisa ku vava loko va kuma ku vanhu lavaya va va rhandzaka swinene a va ha ri swin'we xivangelo ku ve na swo tala leswi swi nga vulavuriwa se mara loko hi tshama hansi ni kuma ku no mani loko no fika ni tshama na mfowethu hi vulavula hi vonisana ku na ku hi ta kota ku tiva ku lexi xi nga karhata hi yini na yini hi fike hi tshama hi vulavula sweswo hi vonisana hi swona na swin'wana leswi hi nga ta swi vula hi loko ya mahlweni loko ya mahlweni i mani sungula hi president president loko mi ta kuma xirhambo xa ku fanele ku ya tshamiwa hansi ku vulavuliwa xo sungula lexi xi nga ta emiehleketweni ya n'wina a ku ri yini ene mi endle yini loko ni ta kuma call from Dr. Joe Shirman xo sungula okay ni ve shocked nyana ku and then ku Joe mara swi nga ni hlamarisi ngopfu mhani a kaya va ni fonela ngopfu mana bujo ni nge zi ni chava ku swi vula moyeni a ni fonela swinene a ni pfuxela n'wananga
and then loko va ni fonela bujo va kombela leswi va nga ni byela swona vete ku na leswi ni lava ku byela swona a ni lava ku fika ni nga swi vulanga se ni ve ni ka vona loko no mi nga swi vuli na nkulukumba wun'wana nga tshama ni hlangana na la bush early this year va ku Lion u hundzile la misaveni emoya wa yena u tlhele ku rhula i te loko a ni vona Chula Mahashi a ni ri a Pep Store a ku ka mina a eka call ku a ni vona a byela loyi a vulavula na hi fonini a ku ni ku byerile ku swa ku mehe ni nge fi ni nga vonanga President Mayengani se hambi no pfuka ni file mundzuku ni ta yi tlela kahle ku ni ta va ni vonile President Mayengani se ni khongela ku swi nga fani na leswiya bujo va nga ni byela swona bujo a va yi hanyeli mi rhandza ngopfu na xiboho lexi va nga xi teka va n'wi byele yini president kahlekahle loko hi vulavula leswi swi fonini and then I think leswi va nga fika va ni byela swona a swi ta va kahle swi hlamuseta hi vona alright mara riqingho ra vona ri mi khome kahle loko mi ta vulavula ya ri ni khome kahle okay ranga piano man swivutiso swa kona nge hi xi ngeteli ma swi tiva sweswiya ku endleke yini loko va mi fonela loko va ni fonela brajo ta govela laha hi na ndlela leyi hi fanelaka hi khomisana yona hi nga va hi yimiseni majoko na matomu kambe tihomu a ti le ku kokeni ku humelela hi ni n'wana then ni vulavuri na twin ra wena then ke mkhulupi mina a ni na problem mina ni ta fonela twin ra mina hi nexe ivi twin ra mina ni ri fonela ivi mu ku yini loko mfowethu wena u n'wana mani hambi xo u bale xidzomaka wa swi tiva ku a hi dya yini a hi hlupheki ku fika kwihi since 2000 until he build up a Limpopo poison hi 2011 se hi ku navela ka mina kumbe kombela ka mina ambilwini ya mina na hi ku ya hi vaseketeri va mina na wena na Dr. Shiremani a ni ta navela ku yisa ndzima ya hina amahlweni ni nga ri na ku tipfinyinga n'wana mani a ka na problem mina na wena wa yi tiva foni ya mina a hi hlangani face to face hi vona se ni a ku na problem I will do that ivi ni swi endla then ku za hi va hi hlangana hi va hi ri laha i ku va ni lava ku lexi hina hi nga xi sungula xi ya mahlweni vaseketeri va hina va tsaka tinxaka letin'wana ti na peace ti na unity tanihi ti-artist na hina ni lava ku mindzuku va fika va ku ya vanhu va kota ku hambana va tlhela va vuyelelana va tlhela va va strong ku tlula laya swi vula ku i ma hi xavisi se mi tena tin'wana i ma hi xavisa mikiseri ya vuya rhangani u vulavula hi ku vanhu va hambana va tlhela va vuyelelana swi nga va swi vula leswiwona eka Limpopo poison ya vuya mikiseri Absa Summer of I Can. Ndzi nga hlawula account leyi faneleke swilaveko swa mina swa ku banga hambi ndza ha ku kuma ntirho wa mina wo sungula kumbe ndzi bosa eka lowu ndzi nga ka wona ndzi vula ku hi Absa Student na Youth Account i mahala loko hi hala tlhelo ti-gold value band na ti-transact accounts ti voteriwe tanihi ti-account leti fikelaka swinene eka solidarity report ya 2021 hikokwalaho ka leswi nga swi vulaka ndzi nga tipfinyingi leswaku ndzi banga na tikhoko xana wena u nga swi vula leswi tana u ta tiphina na ti-A-lister cincela eka absa #absa Summer of I Can absa i vaphakeli va vukorhokeri bya timali lava nga le nawini ku na swipimelo Sale hansi eka MySpa swi fikile nakambe kuma inola mayonnaise mhlobo hinkwayo 750 gram 25.99 Spaletta Fanta Sprite kumbe Stone 1.5 liter xava mune rewards customers kota hakela 40 rand ntsena ikumeka eka Spana Super Spa leyi hlawulekeke eMpumalanga na le Limpopo kusukela hi 12 October till 24 October 2021 hatlisa xitoko xa fine. Uma Spa
xitokisani xa Munghana Lonene FM loko xi ri eku rhendzelekeni etindhawini to hambanahambana eka n'hweti leya Nhlangula ku fikela n'hweti ya Hukuri. Muyingiseri u ta boheka ku tivisa emoyeni ndhawu leyi xipano xa Munghana Lonene FM xi nga kona hi nkarhi walowo. Muyingiseri u hlohloteriwa ku teka xifaniso na xipano xa Munghana Lonene FM lexi nga eku rhendzelekeni. Loko u tekile xifaniso xi tagi eka xiyenge xa mabulo xihi kumbe xihi xa Munghana Lonene FM ku va u tivekela nkarhi wa ku hlawula bokisi hi nkarhi walowo. Vayingiseri vambirhi vo sungula lava nga ta endla tano va ta tivekela nkarhi wa ku hlawula bokisi rin'we ri ta va ri ri na muhlovo wa rona, nakona muyingiseri u ta hlawula bokisi hikuva a vula muhlovo wa rona. Bokisi rin'wana na rin'wana ri ta va ri ri na nyiko yo karhi, naswona munhu u ta kuma ntsena nyiko ya bokisi leri a nga ri hlawula. Munghana Lonene FM makombandlela. Mithon Garon Femi Wheele, he will have na Kesha Joshimane, na Prince Rangane, na President Penny Mangane, Prince Rangan Uijerepo, Kunavan Nava, Manaka Sangana, Melogon Leng Secretary Eka Kesha, go President Uri, the Singapore Kesha, and August Wool, Patatuela, and Moagua, coming with Senate of Mingser, and Zuka 2011, Saba Burleniana, Rangan Naku, Kubena, Lipopo Poison, Kumingasuna Mastebesu, Namangun Mandao, Lan Akurna. Prince Joe na Mr. Maroya ekukanan kami kayo no iyay farm by 2012 saku saku ko tipo bere ni kuma tumanza katle gopo kaya ka 2013 no ko wana beautiful girl na penuma ingane kay wakona even sing song na sing na